Taki wahine ko Mia Marie Samhain. Ko te kaita takitane ko Paul TJ Apanui. Homai te piki paki paki. Ka rau e kōrua. No reira, kia haruru mai te whare, mō te kurataka wainga o Rotorua!
ano aranga maunga pakai o kauki kirano. Tui ano aranga wakatapua tawhiti are are. Tui ano aranga wapakatere taniwha. Ti hei! Mauri ora! Kei te ariki nui, wini ngā wai hono i te pō. Pō tautau, te whero, te tuawaru. Kei te kāhui ariki e noho pani ana, i te ngarohanga o te kiingi o te kotahitanga. Kiingi tū heitia. Noho mai koe te ariki nui, ki te torona tapua o mātua tīpuna. Rire hau, wai mā rire. E ngā mate huhua, e korobam, ane e o mato hua ngā tifakaue, e tangi tonu nei. Aere atura. Taino atura ki ngā mate o te aroa waka. Huri noa ki ngā marae maha. Tatu i hara ki ngā mate huri noa i te motu. Ko te tohe toa o pōtiki mai tawhiti. Te iho pū manua te o haka. Riki mitai. Aere atura koe. Aere rā koutou. Aere atura. E te motu. E te iwi Māori. Tātai e whakakanohi nei i te whakatauki. Whakapūpū te ai ngā rā kaukia kore ai e whati. Toitu te mana Māori. Toitu te rangatiratanga. Toitu te tiriti. Ke ngā uri o ngā pūmanoa e waru o te aroa. Ke taku ngare. Tēnā koutou. Tēnā koutou i ngā ahuatanga o te rānei. Tēnā koutou i ngā ahuatanga o ngā mahi āhaka. Tēnei te kura takawanga, e mihi ana. Nō reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. He wai! E tama e i. E tama nāku koe.
Ki atu ki te kapa o Rotorua Primary. O Rotorua Intermediate, araha Te mai. kura takawainga o Rotorua, ni pātere. Rua me was looking at me like, Hey, you know it's going to be a good bracket when the person leading them out is a Webster, eh? You know it's going to be a good bracket. yes, kei te rongo mai koutou ia maua. Ai. Ai. Hika. Ka pai, you know what I've been thinking this morning while I've been sitting on the side? What's in the water that these tamariki are drinking? Because, Oh, I reckon. oh my goodness, ia Man. taiwai te kurataka wainga, kaori pēnei rawa te kaunga o ngā mahi. A engari tino mihi kore nui nei. ana kia koutou tamariki mā, kātahi te atahua o te tū. I like the little hairspray at the end. O te mea hoki, ani, that's only our second group. That's only our That's second group only of the second day. group of the day. Yeah. And just from our second group, you know, ko te taumata kei runga rawa. Kei runga rawa atu. We're going to be able to hang up our pew soon. Oh. You can hang up your maro soon, hang up my pew ringa I te kaunga o e nei tamariki e hara mai nei. Don't even get a chance to Yeah. wrap a pew around, man. These fellas already too good, beating me to the senior stage. Hau te wā ki Aotearoa. Yes, e te whānau, we're running a little bit behind time. Our next kapa is scheduled for 9:30 hoi anō.